E nder bindol ka media rendo Truth Social, Donald Trump weɓiti ɓatakuru ndun hino faɗɗi e hawrude si Hamas hunni ahadi mun e hoore wallinde kaɓirɗe mun kisan hoorejo leydi on windi hanki kikiɗe. O watti ɗon yo Hamas jonnitu ko heddi e fureji Israel naɓe. Ardiɗo Ameriki on hajindi nde mojobere nden hawri e battane musuɗo arma ɓe wasude huwude ɗe lande makko. Ahadi non heɓaki taho wi'uɗo Hamas jaɓi wallingol kaɓirɗe mun. Kamɓe kadi hiɓe wallini sarɗiji yeso gouvernement Israel on. Eɓɓore dartingol hare ɗen Gaza no yamirno yo larme Israel ɗen yaltirton seeɗa seeɗa. Ɗum non laataki taho. Donald Trump kañum naatani no taaɓande humondirde e joɗɗingol laamu faddewu Gaza. Ngomu fi ɓuttu makko ngun joɗɗinama ha heɓi leyɗe 19 tawdaɗe. Hiɓe satini jonde nyande 19 ɗiɗaɓuru ɗo. Palestinaɓe 19 toɗɗama ko ardo laamu faddewu Gaza. Ko Ali Sat jukko jagorɗo Palestine kiɗɗo waɗa hoore komite on. Ceerno Mo Dumba Columbus, RFI.